whataro whatu le nei a fiafi. Le nai tu o le tino keriso ia po nā fo i tu o tātou ainga pa ia le nei a fiafi. Mālo lava soifua, ia mālo fo i le langi a mamā. E au aina tātou whaafetai, ma vi ia, ma whaafo i le vi inga ma whaafetai le atua. Ia, ua o mwhai fo i on tātou toi wheiroa i le nei a fiafi i le potara me māsani a le Talanoa le Uso. Ia mālo lava, mālo le wha mālosi. Te lone nei vai teimi ua mālo nu ia ae taritonu. Ia o le nganga le whaatua tua, tātou te wheiroa i aima, tātou Talanoa e fo le nei a fiafi e whaaso ai le a fionga le li. Mālo lava, ia whaatalo whatufoi. E fo o mo mai nei fasaralau ngai tu fa le langi po fe lavo ia fa manuia le tua no fa longo ia mo fa so mo so so me foi nei yaso a pe ia so si de fietu mai ile por kala menei ia a ton ia fatar fot foi le a lo so fu pas ile li ta io le GRCC ia Efeso Fonoti de nei fiafi ma lo so e ua manu mai ale me ki Fa ko ofro plu pe e ka sa union de ko vai aso de fa mo ka pure mai lo va ku ai ia au te tono le ta fa me fa solo pour le sunga pasta ia salo le la va ka te ia va nga le ole faola tanga me le ta o faola tanga o se ko va ku le isu pise ta upue e faisina le foi o to nga me le fisini de nei fia ia pe la tu nga na de la bomboai wa tu le fisini le mo ia e so so ne foi de sa fisini me nei vai a sta duai ia fa per la fona mo le leto faile on le dor fa tanga a le Kirisiano ai se ola pata i mai ia ile tusi pa ia e winga ile mele o le Tete'a isi winga le upu le Tete'a isi le Apostasy por Apostasy na se turanga i pastor e nga le fo ko ranga mai ia nga mai la le mele o le Tete'a esi mai a kongo ile lost dai fo salvation ia tamo si pasta o le upunga Tete'a esi nga kom fa ia ne tatou tamasa mo fa le liu o le upunga o le Apostasy o le mea Moni o le fautuanga nga inga ia po lapta inga nga inga if we keep things in context o le tele o tusi o wa fema nginga ia le upulema mea ia o lo ave anga i Kirisiano e tu sala malo silipo pe afa pe le mafai ona to le lo le fa o tanga o Kirisiano ai se a fe anga ia pe ia tatou malapata inga ia wa mo mia lapata inga ia mankua ile lotu ele kai onga immune le lotu le kai onga unua le lotu mangi mea whaapea. Whai kala Yesu, whai kala Apostolo, whai kala Paulo. O lea, e whea ngai pea tātou malu i tau ia, o e tau mawhai e distort, pe twist ia le upu a le tua. Ia, mea la ngā le, e maangai e te au ia sau noanga le tātou li ile whaile i le angenga sifululua valu. Newe mai kala Yesu o te avatu fo i le ola e whaavavau ia te i lātou. Tuken pa reship o lo talanoa i ana mā moi. O te avatu fo i le ola e whaavavau ia te i lātou. Lātou te le whano lava. Se ia awhia e o i le whaavavau. O sau noanga ia a Yesu. E le mawhai lava stasi o na whao ia te i lātou i lo lima. O le mea la lena tātou talia, o le mea lena tātou maua, o le ola e whaavavau. Whai mai, o te avatu fo i le ola e whaavavau ia te i lātou, o ai le whaia le avatu o le ola lea, o Yesu, ave whea, ave i mā moe a Yesu, ave i Kirisiano, ave i le ekalesia a Yesu. Mai le o mea la le te whia mana o e afe mo e le tātala ka kere i anga i lopas, o le mea le nkakau kalia, po le mea le o mai i tātou, o le mea o whai mea alo whai le atua,
po o Yesu ia i tātou, o lea, o le ola e whaavavau, e le o se ola e le whaavavau, o le ola e whaavavau, i tu tonu lau tuspa ia, o lo o tele ni la pata inga, ia o lo o tuina mai whaatatau i le pau e se lea, po le fall away, e tusa ma le King James, ia po o le Apostasy, e tusa ma le NASP, a le upunga e whaonga le NIV, o le upunga rebellion, a whasa moe tātou i le ale ngole mea. Tete'a ese. Tete'a ese, e pewhikau ia le pau ese. Ia ai au na malama le lei, mua lawa, tātou, po le ale winga o lea upu, Tete'a ese, ia po le Apostasy, e oa peo i ngā whasosoani tele, e tau whamalama i le mele e ala inga, nga iai fautuanga i, e ala inga iai lapata inga ia, al apostolo o le mea ngā o le apostasy po stangata le pe whaangaunga i o le apostate is someone who abandons the faith o stangata o whaafitia ma whaafōlinga pe o le mea ken whaanga Yesu la wanga fōlinga me o teltonu e le teltonu ne ngā whia fo tātala last week le whai mai e ngā fui e le i entrust e ia o ia i rau li ia atia langa la whamai because he know their hearts langa i loa le Yesu e se le mea ngau mai rau li ia e se mea lang kat kong rau li ia la kat kong la lo Yesu they are not true believers mea langa na o lo Yesu a whamai and many of his disciples left him o tu langa ia so a taula ia le apostasy i o le whainga ia po tangata po le ngai oinga le o le whaafitia po le te ena ma le tau se ina mea umanga po o le tuua o le whaatuatuanga Kirisiano o i lātou waliliu ese mai a Yesu wa lātou tele i tali tonu Moni lava ia Yesu le vanga whai fo le kala Ioane lava le kusiar kala le Yesu le ange se fulu Nento whailantala i episo sa mai na lātou ese ia i tātou. Ai le ni o tātou i lātou. Whai mai la i or karakus pa ia mai. A wā pe a whai ni o tātou lātou. Po ua lātou tū mau ma i tātou. A ua o ese i lātou ina ia whaalia ai e le ni o tātou i lātou uma. So ole ale whai longa i loa ia le tangata Apostasy i la me whaelonga i loa tangata Tete'a ese po tangata pau ese i o tangata e le tu mau ia i tātou when I say tātou I'm not talking about GRCC I'm talking about the church o tangata e le tu mau i le whaolatanga hava ai se meo sa ka whungai si lima paki ma vivi i laso ako ai le kemingi ko esa leo langa le se mea ka mangu loku o ia ia o deliberately lava ko ka fa mai o Yesu le se tua e pepelo le lotu ele I don't need to be saved mea o mafapenga that's a sign of apostasy o le kala le fa mai ia Ioane I fa mai a uo ese i lātou ina ia whaalia ai e le ni o tātou i lātou uma. Longa winga o le tū mau, o le tū mau, o le whailonga ngā e i loa ai le tangata o le iai i le mea lea tangata leo la vea le mea lea po tangata Tete'a ese, po tangata fall away, po tangata leile rebellion, e tusa manangana le whaonga e le tuspa ia I e whaoringa mai nā pasta e le whapeolo walu lisi loko e kia lisi loko le alaku I le TRCC alu o le Methodist Church it's not like that o le tuua deliberate consciously leaving the church and not going to church anymore kupu even some pastors ke ofo pe ka Efeso survey pastor ai ki kilo to tele o tangata nga avea ma fefe au to tele o tangata nga I longa le whaonga ai nei tu tono nga luenga le tua o le to nga lului e le whapea la ko nga meonga whapea nga pa upe no they deliberately quit malangona ele mo inga me olo
I'd rather do something. Life is too short. I'd rather do this, do that. O se Kirisiano ra kakare. Ile me ko mo ko ile ka upule kan mo ingo le lost salvation. Ale la uti di pedaku ua. Yes, they are professing Christians. They are professors, not possessors of Christianity, of the truth. They call themselves Christians. We call them Christians, but they are not true Christians. Fa fea langa nga iloa le Kirisiano Moni, e tu sa markala a Ioane i. E iloa Kirisiano Moni e tu mau. Peiran mele nga fea ka tanoa nga last week, le tele na tio mai inisio skola o kusipa ia. Ole tu mau. It's not a condition ole whaaoletanga. It's not a condition e whaaolai oi. It's a sign ole whaaoletanga oi. E alanga e ku mau, leanga ua whaaolaina oi. E le whapeke ku mau, o whapea ina ia whaaolaina ai oi. No, e alanga e ku mau leanga ua whaaolaina oi. Meanga alanga e ku mau, e whika kurkala a ifo ia. A Ioane le whai i. Makala Ioane. Na lātou ese. Me na lātou ese ia i tātou. Sa me o ese, mai e le ni o tātou i lātou. A whai ni o tātou i lātou. Se mangue e leo ese. A ni o tātou i lātou, pa ua lātou tū mauma i tātou. So, o kele ia o misinterpretation o whai upu ia. Le o whai lai le whai upu le tele nga fsile nistangata. Ia. O se, e le a inga male tūlanga. Langa o le whautuanga lava ia, pei lava le mele, tātou te Talanoa so o mese lava ka ua apasa i le mele o le unity o le kusipa ia. Le oneness o le no contradict i le kusipa ia. O ngai fōlinga mai e whaaliliu piko vonga whaaliliu ia. Ngā kai i whaaliliu. But of course you gotta keep this passage in context, but look at the overall, look at the whole thing, look at the whole Bible. Pe a inga. The context of the whole Bible. O le mea ngā le tupu i. Ia umalenga whaaliliu ia oku leo i o. Makoa le loa pia whenga reconcile. Because o tu ngā mea ngā lai ai. Because au tā Talanoa, e leo ka hanka ume e whiawhia matalia ia le mea lea. E lis ka haka, I've heard and I've read some scholars, they actually say you need to work for your salvation. Which is o le o nga whai mawhili a Paulo, nga whai mawhili a Yesu. Matter of fact, Paulo vanga le mea, la whai mai ia kuspa ia. La whai mai ia Paulo il tusia kalati, whai mai. Paulo vanga le mea, e pa u se ai ia oi mai le aloftu noa. O lea, o lo kama whai e ngā lue ina, lo whaolatanga. E le anga lo ngā lue il whaolatanga. But don't forget these two words leva actually about before and after, condition and the result. We work because we are saved. We are not working in order to be saved. It's always because of and in order to. It's always condition and the result. So o tatou ngā lulue ila, tatou ola whapaia ina, matama whaia al whina ngalo lea tua ustai ana polo inga, e leo se condition o tatou whaolotanga, o fua o tatou whaolotanga. E ke whio sa malal mea lea, o tangata lawa ia la whia ngā lue mōlona whaolotanga, they will never accept that. Why? Because they want to gain their own salvation. A whapea lai sisi e iaile malo si anga whaile mea ngā. Don't ever think of the cross. Do not, mea ngā la whai mai kala Yesu. So, i tūlanga la lewo o ka la pasa. E whaisi ma ale in terms of o soteriology atangata. But it's very simple. Just look at the Bible.
try to understand it, Yeah. I ma interpret e tusa e matula fono o le exposition. Fau le ka fonga le ngadue pe ma sanga ko ngadue na o kwa le me pe la ngadue ma fa ka nga le do e o me fela nga tu inga e le mka absisili le yai la mka absisili fe mai o ia pulela e fenga lo langa o e fa la inga fa la inga e pa o se vai ya pudeli mau kula fongo le fe mai so la fa pa ya fa fenga e o sa ro ko mau kula ke le polo inga ke le kula fongo le ka ngo mai yesu ya ka kula ia nga de ka wa nga e kwa fisili le va nga ngo do si mo e fo ringa mai la e le mafai ona tupu se Tete'a ese i se Kirisiano e mongi la le me yes, exactly. That's one thing. It's not dependent on us. It's not dependent on any Christian. E whaalango ile whaamaonio o Yesu. Whika kurang kalale whai upulang whai tongi tātou whai mai. La tau te le whano lava e o ile whaavavau. And every other thing in between, il keming whai kala Yesu, ma le whaavavau. Whatever happened, ile vanga. Ranga la ia ile mawhau se sevunga, la e kango kako mawhau tangata. Whika mea whai ele tua. Al kala le tua. Kala le tua mai, o te avatu fo ile ola e whaavavau. So whatever happened when Jesus say that, or when someone become a Christian, it doesn't matter. Leunga kala, e le vapela ai ola anga sala ola whaikalia. No, leunga kala. E iei me tupu le valea e ke vai. E ui nga mawatulo fatu tua langa menga le whaasingo mai kuspa ia. But e le mawhai onga mamulu ese oi. E le mawhai onga iei se teimi. Sao e mai. E pepelo Yesu, e leo se atua Yesu. Ai se langa foi o oe o le Kirisiano Moni. Afa pe e se ke me kupo e se mea penga. So that person is an apostate. O le kakanga e lalo o le apostasy lea. Kakanga wa i lalo o le whaamalu le kau o le Tete'a ese. Ai se langa foi e le Kirisiano Moni. Never was a Christian. E le Kirisiano Moni. O le Kirisiano Moni, you cannot say that to Jesus. Why? Because you know him. He lives in you, and you lives in him, and he lives in the Father. So it is impossible. I used to think whapea, e alanga mawha whapea ngaris tangata, e le ilua. E lua mea, o le makua malamalama I whamkalanga Yesu, lua. Ele I whaolaina lava ia le anganga. Langa foi o mea le anganga e comprehend wha le anganga. E ma whauwhauina wha le anganga. O le anganga la lea, le kongo kākou. Le anganga ngā le whai mai kala a kuspa ia. E moli mau mai o tātou anganga. Oia, o tātou whanau a le tua. That's another very strong word. Me o tātou whanau a le tua. Pero umang whanga ko ako le tua. E le mwhenga cancel whanga o inga tātou le tua. Pe la voltino. Whanga o tātou mātua. E le mwhenga ko e cancel. Le whanga o inga kako. Pe kako wharong kai whia. We still have that sonship relationship with our parents. O le mela lea o ia lau kala I apasa. O le o ese la o tangata nei. Po tangata Tete'a ese ia po apostasy. O le whailonganga e le I whaakirisiano ina. Longa winga o le tu mau e loai e le se Kirisiano. O le tu mau e loai o le Kirisiano. O le upulavanga ia o le apostasy e sa marangana kuspa ia e le apostasia means to repel against. O le to rise up against, to oppose severely. O le matua Tete'a lava to resist. So makua le mawhai ala skangaka. Kirisiano ua whaolaina. Ia le anganga. O na whaile I tuainga o mea. O sili, ai se ala lapta ia I Kirisiano. Kusia manausin. E whaatatau I le Tete'a ese. Langa whi e lua I ko ainga kangaka le ia I kongo o le lotu. O le tangata tapu ai Moni. Ma le tangata e koe alu ese.
O le Kirisiano ua whanau fōwina, ma le Kirisiano e whai i le tino anga mea, e whai i le vaainga. O se Kirisiano ran meanga. Whalea. Whai le kiko. Ne ai, usara e re kōringa na ka mga Kirisiano. Well, because we can't see, sometimes we almost cannot see. Wai e mwhaunga i loi fua. Alunga lau kala, e iai lava tangata whaapea lava oi e Kirisiano. Kaukala mai maa ngai a kala, whai mai mea uma. Ai iai le teimi. O peila whakaika inga, peila o keimi o whainga tāma pōpua ngā. Peila o keimi e luka, sawalinga o whainga kā. I ngā loa la, e te iloa, po whea Kirisiano Moni. Au whea Kirisiano. Mera whea mai, e mā mulu ese isi. Au kangakanga e mā mulu ese. Le mea lea le Apostasy, le whaatea ese ina lea. E lingi tangata Moni, e langa whenkare, me kara esu, e le aise tasi e mawhai, ona whao ina. Ese e la tō mai lo lima. Koe whea mai whea esu, o lo utamā, o le sili atu ia tea. E le mawhai tasi, ona sengia ila tō mai le lima o lo utamā. So, o le ala ko enga whaamakala, e whaamakala ele le ngā mea ina ia sui e leo winga. Pe o le stasi tu la whonga le o le hermeneutics. If it makes sense, do not try to make any more sense. If it makes sense, literally, surface level, whai makala a Yesu, ele mwhai se singa, ngā sengi e la ko mai o rima, o lo utama fo e sili atu e ta, ele mwhai se singa, o sengi e la to ngai lo lima. Ka mala ia, ko ngā Kirisiano lea, let's call them like so-called Christians. Le whai e kala ngā a Yesu, le ko te Yesu kala a Isaia, le mai, o vi mai le nei nui a tea, ngā i o lato lau mutu, a o lato loto o tau mamau, iyo e. So, whai alanga whai uma mea, e se sea kua e les Kirisiano, ma wha pēres kāka, he's. But really, ngā o lea tua la walanga ke iloa, po whea saitu, a whea le titania, po whea le Kirisiano Moni, a whea le Kirisiano e le Moni, so o le Tete'a, ese la le apasta, e le tupu is Kirisiano. E le tupu is Kirisiano Moni. O le whailia ngai ngā, o le tua, pe a whapea isi se mamulu isi. O le whamauni o le... Yeah, because he promised that he's going to keep us. Le whapea la ngā la ka whisa ungoa kako, pule le whainga o le olanga. No, it's not like that. O ngā e te, e alanga e ola matau, o langa uwha ola ina loa nganga. E alanga e ola alofa i lea tua, langa fwy ua te ole nā tura fau lea. Ua mai le loto fau, awa ese le loko maa, ai mai le loto anu. Ua wha fauina, ia mea uma, ua whai tātou mātali, ima whine o lea tu. So, o tūlanga uma ngā e au ona mai o i ole le, e tusai ma le, ma le mele ka kalangoa ai i le pe mawhai Kirisiano ngā whai le mele o le tea esi e le mawhai e mawhai le mawhai ale me o ngō leua ia, pastor ka se akula i si longa lua lea o alangi whai longa whungari ka ki loa ia toi ngā tangata le whai Tete'a esi wangi whai longa po tangata te ai le pumo. Ia, orangi. Po le fall away, po le Apostasy. Ai peola o le Ioane mua luas fului vala ta whaitau. O stasinga whailonga o le o ese ma tātou. I mean, gotta be careful when I say tātou. I'm not talking about o ese mal GRCC. Nana whanga alu ese mal GRCC e alu e loka iki. That's not apostasy. That's not Tete'a ese. O le Tete'a ese kalangoa i living the faith. Tu ua le whaatutuang Kirisiano. Tu ua le whaatutuang Kirisiano. Deny o ele lordship a Yesu, le deity of Christ, mea uma whapena. So, o le si whailonga ngai loa, langa ue e tangata whapena, pe ngā whera o tala mua. Lua, o i lātou whapena, ona te ena ia Kiriso, ua lātou talia o onga se, and deliberately deny the truth. Peila o le, ke whiwhaitaua, ia le 2 Peter,
chapter 2. Ngai ele fai upu mua whapea la tau te whaatupuina whaalilo o vaenga e whanoa ai. Whamelo la ia lea, ma lātou whaafiti i lea li na ia whaatau mai a te i lātou. O i lātou lava e o mai ai, ia i lātou le mālaia e vave mai lava. So, that's another sign. O le lako whaafitia, o le tūlanga atua o Yesu. O le si mau o le e a whea le mea lea o le mua Timoteo wha le upu whapea e o ese nisi i le whaatua i tausanga a muli la tau te whaalongo i a nganga e whaasese mamata upua te Moni ona o le pepelo tangata tala pepelo o e ua whaamuwina o la tau lava loto fuatia i fo i le ua mea asa o whailonga ngā tātou te iloa ai tangata ua Tete'a ese tangata ua leto iai i le whaatuatuanga e whai fua mea e whai le vaenga tangata mea ko ngā mea ngā le peo kala Yesu lenga whai le i ona so o le luka i valua torulu ono o le fia muli mai te ia whaafiti o ia te ia lava amolo na sātaru ma muli mai ia te o le kele lau ka ngaka ia so-called Christians ia po kama ia Tete'a ese ia pe o le nganga re whaanga so o whaia onga se ia po o so o pepelo ia e fia whai maso e fia manuia i manuia ma privileges o le whai maso ai le fia muli alanga e kolu le mea ave mai Yesu i ngā pe a fia whai o e maso pe a fia muli o lea whaafitio o e ate o e lava o le sila gaka e fia muli ai muse whaafiti pe fia muli foi ai muse e amo sa kaulu pe fia foi e ngā le amo sa kaulu ai le fia muli ia pe amo foi sa kaulu muli ala ele whawhiki ala mai o le ora ngā whai Yesu ngā mai whaafiti o e ate o e lava o inga whato a tupu lava le amo sa kaulu male muli pe a whaafiti o e ate o e lava o le mea langa e le maua le au keke a ese e le maua i Apostasy e le maua i tangata ia e ngā o ngā whai lava always whaongare nganga whaakama lea whai le pa whai le tino whai le vaenga tangata le aise winga Moni e le i o onga le loto e le o whai mai lea lofa ia Yesu e le o whai mai ona ua sui lea e le o langa la whai mai ona o le tū maleanga e le o whai maswatu whai mai ona o le tū maleanga o le mea masani iai whai inga i whape o le leios kamala o leios kengela e loku ma whai mea e loku a le vāmare atua kua whaikanga kua e leo pākong wan mea e pasta wan mea e ka karangoa e leo o la whapa i hinga o le mea ngā rewa mai ngeka ka whai mai e whai ngōwhia mo le o le mele e whai ngōwhia ala a le mele upure o la whapa i hinga a koe ki kilo le leide upure masu e su e le anu ka kele le rola le mor ka ngaka ua ta ua meo tonu ina anu ka ua meo konginga sa uro whai mea ka reola whapa i I mean that's a cost of being a disciple pe mea ka karangoa ngei a pasta o le whawhiti o e te o e lava amaro sa kalu muli mai i lesi nganganga i lesi whapunga o la whapa i ina e le whengo fie le o la whapa i ina leo langa le ka ko i ngei mo losi la fia pasta pe an whakonga le la mea ngai le kaule le iai i loto tangata le mga usisili le whai oe le ngā lau e koe ngā me whangari whai mai ia lau whao la inga that's justification now he's justified ai whiwhi i le wa stage longa lua which is sanctification o le waenga ngā kā koe whai o tātou wola whapaia ola wawai ese ola ese mai ola le tūlanga e atangi a Yesu ki kilo foi lai Roma me play whapai o le ang malu file mu o musa ya sa ka mo ese me wharikingo kong i dora whapai
fua mai fua le ya wa lunga la asa ka ka funga le loko malo ai ko so ifa pa nga loko mo de me loko mo la no ya venga ka fe singa fenga ka it's not easy le fenga fi wa na foi la le fua met ki do funga ka le la ko ai la ko Kongo i o reo la whapai e inga. Whako pēa ka o koe kukua kukuranga lo i ka upunge e whiawhi. Iwe, ele se ngā kara. O tū langa ngā rei e leo langa langi lo ka koe. But it's funny to be someone o ia so I mean vai so uma malaunga ma study ma ka Sicily. I've discovered this thing. The whole theology ma vai koe fatu a palingi le ma ka kikia me kulanga iai pe a kalkongo o le mele o le security o salvation o ka all these verses I know verses lefe make Romans 9 or Hebrew 6:10 malen ka kango ngai talanoa mai ia mare Ioane 15 malen kango ka o last week ila la ia they bring that ma actual argument you can lose your salvation. Sorry, man. You read, study, reconcile the whole Bible, and then you'll see that has nothing to do with the security. Those verses, there's something that you miss. Ia, ale avenga e pulea ska funge ia ile la lo ma ka ko fasua wa ana sa o so wa e pulea ska funge ile la lo ngaba fa me ala ku yo ku la nga ia mi foi la ku ngai ku ia ia pe de fa fie pe fa ku por kala me ia na fasua yes e ka te fasua foi de poderi ia isi ia fa ko extend ai de fa i pu de si lo ngua pasta pe o ia o failunga nga o failunga nga I loa failunga nga I loa lenta o ngai e o ese e tal tonu ia o nga se deliberately deny the deity o Yesu langa la ele fa peo o mai se option fo nga le po o Yesu ma sa salonga no it's o le valo anga o le prediction na fai mai e o mali time. It's a statement of fact talking about the future. We're not gonna miss it. E o mali ke mi e tu ua ia ni silfa tu tuanga. So o nisi la nga those are the apostates. Ka ngaka nga I lalo le melea o le Tete'a ese. E le vapela le kupu e tupu. E tupu I le whaalapu tonga Kirisiano. E ka le loku e ke mele ko lokwai o ngai le o tangata uma. So I'm not saying every church or like I'm not saying we have some people like that in our church. Hopefully not. But the truth is e ia le li o lotu Kirisiano o le au ese au fuanga ma failonga nga tatou te o ese mai o ange e alanga o langa le ni o tatou ila to o le o ese fa mai e faalia ai e le ngi o faalia so pela o failonga nga I loa Io tangata e lalo o le category le ia basta la ki do la fa yo si mulu le o man mulu ia e fa upure ia Filipi Filipi donc da pe lua fa pus fulu lua kasi foi ngai o finga ngolo finga o mai ai nisi ana sa o a con le wingo foi upure e tu sai male o onga ale tu spa ia I lona au te lenga de Filipine lua se forman ta ua te lele il mela officiale apasa il fai upul e Filipine lua se forma le lua let me see that Philippians 2 verse 12 o le tā o le ofisili le eise me e mo mia tātou le va ai le iai mai o le nei le au pe le fa pe ona auto ona ana mai le au noa le ngata ina o tātou no nofo ma auto mai lo ya o le nei ua tili ai
ina ua o le ia te outou. Whai mero ia leo polo, ia outou ngā lulue a iai male matau a toa malinga tete ina ia whaola ina outou. So, the Psalm 1 doesn't help. E leo whaalangolang, e mantua, o umanga i loa tātou, o umanga o ina i tātou, o le whaaltanga o le mea whaito atasi, e lea tua ia i tātou. A leo whai mai, ia outou ngā lulue a iai male matau a toa malinga tete ina ia whaola ina outou. A whai mai ia le whaperetania le ASP, whai mai, work out your salvation with fear and trembling. Can you hear the different? Whai mai, ia outou ngā lulue a iai male matau a toa malinga tete. Why is that? What's the reason? What's going on? Whai mai, ina ia whaola ina outou. A whai mai Britannia, work out your salvation with fear and trembling. That's all. O longa lai fōringa mai I sa moa e whaola I ngai. Yes. Pea ngarue. Iyo. E mea whai mai. A le whai mai whaparangi. Whai mai le NSP mai. Work out your salvation with fear and trembling. That's it. Full stop. Iyo. A mai whasa moa. Ia o tō ngā lulue ia e male matau a tō malanga tete. Ina ia whaola ina outou o le whaasa moa la le unga lau kala, it doesn't help o ngā le promotinga ma pusinga manga le manatu lea ngā luenga e whaola ina ai pele wanga o wheaku malama le tātou I kaimi chronological o le soteriology o le ale unga lau kala the time o the condition and the results so a whape yengi ngā luenga e tā una ngā luenga I ia tātou. We are talking about the results of our salvation. O le results of our salvation. E kusa makala paulo I o lea ngā luea iai male matau a toa malinga tete. That's the result. It's not a condition. E lingi ngā luenga ina ia whaaola ina I tātou. O le mea whangai kerenga prefer ia iskola sa matangata e whaita ulutus pa ia when you study ile version lea and ASP. They're really strict with the translation from Greek into English. The King James, but I prefer an ASP because sometimes it says King James. Only transferinga po le translating ya pela nga me fo ka mit mino la lamba ya okay e o ke le nga fa de kompe fa pe nga fa mai o nga luenga mo le fa orkanga but we're not going to write off the responsibility at tato mera nga afaitau ia le fa pules fulu lua o le Filipi lua e a on fa ka fa kasi mas ful tol read 12 and 13 because we see the sovereignty ale tua ma le responsibility al tangata o lisi me mai ka winga ia pasta se le mali ka nga fai ka le fa sa mo fai mai ele se fulu lua matau malinga tete ele ngata ina ia o tātou no fo ma auto ai atili ai pea o le iai sori ese ala whaasa moa ne ese mara kuspa ia le ia whamai ia o tō ngalue ina pea lo o tō whaolatanga I le matau malinga tete le ala ese le whaasa moa le ala maanga ia lea al whaasa moa le I whamai ngalue ia I le matau malinga tete ina ia whaola ina o tō le prefer fasa more ia ma ia la sino mi le inga kama le yes I mare fa palang ASP male ngana tu se ia le tuspa ia ki kilo la I that ele fai mail text work to acquire your salvation for God has done his bit and now you do the rest no that's not what the verse say ele fai mai for you may already have your salvation. The perseverance, well, that's entirely on you. It depends on you. That's not what the verse say.
e whawhia ngai ma le mele ele, le maka au sisili a oi. E leo whai mai fo ia le verse, let go and let God. Just relax. The Spirit will carry you. E leo le mea ngā la whai mai le verse. Nei ma se mea penga, kusa e oki ai le kangaka whalangolango i anga ngā luenga, oki ma le kangaka ele fia whai ngā luenga. Oki le kangaka whalangolango longa malosi, oki fo ma le kangaka pai e. If you know what I mean. If I make a Apollo, work out your salvation with fear and trembling. Why? And then comes the verse 13. Because God is working in us. Il fai upunga e sfurmal tolu. Awa ole atua o ia le ngalue i to tonu ia te o tau i lona finangalo alofa ina ia o tau loto mangalu lue iai. For it is God may work out. O le upunga o ke whimanga e taula i elewa ai tātou ia basa. O le upunga work out. E te tau lava o ngā whai tau i le mala ama anga te tauna iai. O le work out our salvation or work out your own salvation means to work out, not to work for. Work out your salvation, not work for your salvation. Whaumane lei mai whasi whaenga lia. Kako. Whamaroro i mone nei a fiaf. O lea ka ke i si koru. I le vaenga lea Filipi tsudoa. Le whape i lenka o ngā ngei a me leo a. I le sifoi koe ngā whingaunga le. Le waha foi suo ka karangoi. Le whingaunga le wha mai work out. Le wha makala ke mingi. Se continue pēra vaenga leo wane. Pero upunga le ke whea koe i ala vai apos. O le upunga work out. Ma ngai ale fa sa mo le o fa Britannia le fa live up work out, not work for. When we work for, we're working for something ele imoa. A man ko context le I fa mai ele Filipinga ta upumo mo fa upumo mo fa mai ile aupa ia umalava o ia Kiriso. Le kusinga Apollo le ave. Ile ave kangaka Hindu pun kangaka atheist pun kangaka Kirisiano. O le ave le au Kirisiano. Me le aupa ia umalava. Pe o kaka ingo whakaro whangi ngai tupa le aupa ia. So le ave tangata o ona Kirisiano. Le ave Kirisiano. O le ave me kala a Apollo I. Ia o tō ngā lulue iai. Male matau. A toa manga tete. O ngā la o le whasa moale I le kuspa ia le kilo mai ina ia whaola ina o tau. Ngā la le pe whai mai e le si vāenga. Well, la whai mai, you need to work out your salvation. Of course, that's good. Work out your salvation. You work it out because you already have it. Not work for your salvation. Langa o context le, I le kusi Paulo I tangata ua uma ona fa Kirisiano ina. O le upu whangale ki kilo I le nganga kuspa ia. O le upu ngā ka ture ka seste. Pe a pase au, pe a vai au. Le ngata, it's in present tense, it's imperative, and it's middle voice. Means, o se mea e whai e tangata ia te ia lava. Me, I work out my own salvation. I cannot work out your salvation. Longo inga, mankual me vale tal tonu tātou, it's Christ that save us, not us save ourselves. O ila e kusaila male voice le I its middle voice e whekau ele le wha upu wapea to act upon. O le winga o le upu lea le I whai mai to make to be or to supply. But e tusa male vaenga male whaunganga tusa male kuspa it's something like this to act upon. In other words, act upon your salvation. A koe whawhaingo fia kusa mar whasa more kaka so are whatu. Ola mai leo langa tangata whaola inga. Nongo inga. Work out your salvation. Not in order to get salvation, but work out because you already have salvation. Iwe, wa uma onga ola whapaieina. Ola whapaieina. Whai mai lo la ia mpeong whaku. In order for this verse 12 to be understood, you need to read verse 13 as well. Mai lo la ia lea. I say ame ka uai lo
lo ngā lulue a ia I malamatau ato man ngā tete. Whai mai lo whai pasukol a wā o le atua o ia le ngā lua I tonu ia te uto. So it's like God work in us and we work out our salvation. God work in, we work out. That's the question. Yes. For my verse 12, for my work out your salvation with fear and trembling. Or verse 13. For my verse 13, for it is God who is at work in you. Both to will and to work for his good pleasure. Longa winga e ala ngā tātou loto atu I mea le atua. O ngā ole ngā lue le atua tonu e tātou. So we cannot dodge, we cannot run away from our responsibility. La kako responsibility o le ngā lue a iai. Ma le matau atua ma ngā tete. Ilo tātou whaaltanga, not ina ia mo le whaaltanga. O le kako responsibility ngā, but ile sovereignty a le akua. Le iai le, peong whea koe. We see the sovereignty of God here and the responsibility of man here. So we work out our salvation, but God work in us. So we can will and work for his good pleasure. Grammatically, to will it also means to desire. And to work it also means to practice. Or to lead our salvation. Longa wingala. Ili vavaai koe la I apasa ili fai upu lava lea. Le kere fai main tangata e mo miele ngā lue na ia whaolaina. Pei ol paso vunga le ke fiu whafkawi. E le fitau. Le nga wana o le alofitu no whaolaina I tātou. E ala ili whātua tua. I la, o the key word le I, o le upu ngā lue. So we don't tātou te le ngā lulue ina ia whaolaina I tātou. Tātou te ngā lulue ona ua umona whaolaina I tātou. Don't forget the context here. O lea kusi Paulo, ile e kālesia ua uma ona whaolaina. Lea lava mai, ele koe nidla koe whaolaina. Ava mai, pēr whapeo le maule, ele whai mera vanga mai, you need to work. Lo whaoltanga. Lea, ele koe mwamia. Angai fuarkusi dara kanga. Paul is writing to Christians. Leva mai Paul, okay, whaolainga uko. Ngā lue, ngā lue a iai, male matau, toa mana ngā tete. Ele ina ia whaolainga, ai ona ua whaolainga. Can you hear the different upunga? Mailo la ia. I say, mailo vai whaupus furkol, for it is God who is at work in you. Because e ala ngā kako ngā lulue, le ngā mea ngā le atua le whai. Ava ele I veapenga e lua ngā to will and to work. They are infinitive verbs, means it's something that we cannot miss. Means we gonna do that. Olea, to will and to work. Koinga, ele se meka o Kirisiano, ele loto I mea le atua. Ma le ngā lue mo le atua. Whemai, to will and to work for his good pleasure. And that's, our lives is all about that. What? To bring good pleasure ile tua, fear ile tua. And how can that come about? When we will and we work, and how with fear and trembling. Why is that? Because we have salvation. Me kongo ngā le ngape ka merengi. Langa e resi mga o ia e la vaenga e sao akule mele because this is salvation is God's. O le mea na whai le atua. Le ia maskama I mangu ka ngaka o iai. Paula wale me osu mai tangata ona ua umang whai whaotanga. Unga mai lo me lua olea. O ngā lue a ia. Matau mana ngā tete. Mano, pastor. Leo ngā I mangingo ngai a whiawhi kasi ngai o whai upu e lea e whekoko wa e al Filipi lea lua sunua. Ia ngā whai mo I ngā pei o le lo mingo al kusi le swhafi kauni. Ia renga ka whai ngā o mangingo le lea e wha manga. E le wha pea o le
nga lue mo whaokanga. Ia maua rau whaokanga, le ai, le o mo kua kukurala fo ima ua o mai piko o mo vahenga o siri lea. Angar kasingi o siri o le, fa umia yana ka ko ka upu whaokanga. Ia la si ka kikiro foi pesis fa upu koe mai. Ai fa kai pasta o leo e fa ama e mo i ro ia ka ore a ko ko a si me foi ngare ka mo so so ang yak wa sta o vai vai nga le la ka so so ang ko ai ka pe mai lo me angi le lang o de ka va ku si no so so ang ka ua ia ka ia ia fainga ai la si la nga pasta ko ke upe ko fa wa ai de i ka mai ngar ka fiaf nei oranga ole just koe whamanga kua sama paile mele o le Tete'a e se ina ia po le Apostasy e le tupu Kirisiano e se atali ima se fine o le atua pero ka vekso e le whape Kirisiano ngei ae o kusfuka usanga le mga iwa e le koe Kirisiano that's impossible langa lewe me Ioane e alanga o isi because it's not ours they are not one of us ole failonga nga Kirisiano fa vau langa le mele ka karia mele fo ina mai ole fa vau o inga faia ole tu ale tino tangata ma faia kalanga mai o te avatu ila to le ola fa ele foi assisinga mele le fa ngau de kua ioi e ke fo wa no so se fa pe mai ale foi fa mai ave se vola ngera nga manga so wanga ko fa manga o le fa mo fa na mai le tu po fera nga ika ko ai o le o ma fa ka kiera la fua de tu langa ai ia no mai ta watu le nei afia file o manga ia wa o mai tu langa e fa manga foi se ta sine foi o ta pu e ma meia na fsidini le afia ia fa sta ia tu lo son Mileli ma lo por kalame pasta ele fa manga fo ima le vai ina ma le fola ina ia le ngata ilia o le fa manga manino ma le to o le upo le nei fiafi ia o le tetano ia ngadu pera ngang pa ia lo ngā ruenga fo i mau fita ele o le tai fo i o le Recipients Community Church ia o alava lo faiva o le forfolaina ma le vaevaina ia ma le tala ino le tala le leia le tua ma faia le finga ngā le tua whamanuia le tua Eneli ngā ruenga ia me se fole lumanai ia moa pe le lau sunga se mea alofa ia ma le alofa mai le tua ala le poto ma le atamai ia ua lava lo faiva lo na lue ngei i le fingangalo o le ia le o le fingangalo le tua ia o le matou faapuna lenei afiafi ia au te talitonu ia koe faamalulu kasi atua ia o faiga ai o galuega le ia le lalagi ia au te talitonu ia o te iloa lea sa mafai ona toe faauau atu tatou podkalame lenei po faamanunu atu pe fa o ese motu sia o se taimi foi o por kalame i ona i mea na mo sa mai tauina o le so ta i foi masini ma me fa sala la u ai u idea ia fa ta idea tu o tau no ma man mir fa moi a fa foi ese fa talanga o la aloa ia fa mangar mai vai lava ma o nei ia me se foi o na ia Efeso ia fa mangalo poda se tala o la lo nei fiasia ke i ungalo ya ka ko ongos fuka sanga le famanuia Talanoa le Uso isso famanuia no super isso famanuia ai happy 60th anniversary tudo ta se samo ia famanuia le tatou au dia le eu nos futa sa o kai ngi ia fa fta ile tua o tato do dia manuia le fa moi ia wa le ia le fe on tato to numa ia le fa manuia tuai e ono sfurta usanga tu tasso sa mo o tato do vi ia le fo lava le vi inga ile tua wa o ta no ai manuia le fa moi ia ma o tato ia o le fai unga nga o le tato por kalame le ia fa manuia le tu lo tato to fero ai for verse 4
lo fole li. Amen. Amen. Lo